hivi Job Maangi. Mbiamano sana umurikeito Job Maangi asogotwariganiria oroboti oruo oroikiranu. Kondo mwanche muri atokoire na goika county ya Kisii ni gongo kumanyibuna omo MCA we ward ya Bassi Boitang'are Thomas Obare nigo abagakoerera emeroberio ya serikali ya county ya Kisii yabekire anena mono kwene kibunango sira bale chigosoli gokwana nigetaseni kya Ndizi TV nigo agania abaraikuru sorgongo rwa Gusii wesira ebyegwa bichigosoli anena mono ase ebinyureme elindi gokonya abasaye ase assembly ya Kisii ndeteko irali bageri ko baeresa bantu bamintonga ntuetia sports bill ya Kisii county sports bill ya rede tuno mheshimiwa Dennis Ombachi Omarani yego chikuhakikisha ngandu konya tolo kuza talanta mashinani nande oisokoligerie kare jamhuri de tarehe 12 December president nero ya tatenga through the national government ojitroja sports from the grassroots, that is from the ward level chitire progress. We hope that these policy interventions